Bog svima, Doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o drugom traileru za Broly film. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Boku, lajkuj klip, komentariše klip, šeruj klip, ej! Prvo želio bih se zahvaliti svima na strpljenju što ste čekali na bilo koji od mojih videa, jer se planiram zaposliti i sređujem si novi komp, pa sam dosta zauzet oko toga. Ali sad kad je izašao novi trailer za Dragon Ball Super Broly film, poprilično sam uzbuđen i danas ćemo ga pogledati zajedno i objasnit ću vam neke stvari vezane za trailer. Da, dobro ste me čuli, konačno je izašao drugi trailer za Broly film, prvo ću vam pustiti trailer pa ćemo onda ići objašnjavati stvari iz trailera. よろしく。サイヤ人はフリーザ軍の命令通りに働けばいい。カカロッタ、まだ保育カプセルの中か。自慢の我が息子よ。お前の潜在能力は天才的だ。我が息子ブロリーを辺境の星に飛ばすおつもりだとか。俺はブロリーを最強の戦士に育て復讐をする。時間がないかもしれないんだ。フリーザはよからぬことを企んでいる。星ごと消えていただく絶好の機会じゃないですか。絶対生き延びるんだぞ。Vidimo odmah prekrasnu sliku King Coldove invazije na planet Vegeta kako bi Saiyani služili njegovom sinu. Tu su Zarbon Dodorija, Ginyu Force. Ovo je vjerovatno flashback sjećanja kako King Cold osvaja planet. Imaćemo prekrasne vizualne efekte. Ovo je vjerovatno početak filma u kojem su rekli da će nas rasplakati. Pogledajte samo koliko Saiyana tu ima koji su se pokorili Frizi. Vidimo tu veoma iznenađeni izraz kralja Vegete, vjerovatno jer se osjeti njihova snaga, ali vjerujem da je to zbog zahtjeva koji su oni iznijeli da žele da svi Saiyani služe Frizi. Vraćaju skoro sve likove koje znamo za ove flashbackove. Ovaj mali Saiyan, kako sam i pretpostavio, je Goku. Sve bebe Saiyani su inkubatorima, kao što smo vidjeli iz prošlog trailera. Broly će imati zelenkasti inkubator, Goku žuti, a Vegeta će imati crveni inkubator. Od ovog dijela sam doslovno skočio sa stolice. Dobili smo random sliku svemirskog broda i u njoj se nalazi Bardock i Jin. Kao što znate, to su Gokuovi Radicovi roditelji. Dobit ćemo animaciju Dragon Ball minusa, konačno po prvi put ćemo dobiti Jin animiranu, kao što sam i predvidio. Ovdje kralj Vegeta prolazi kraj Brolija do svog sina Vegete. Čini se da je kralj Vegeta veoma zadovoljan oko snage svojeg djeteta, jer znamo da je Vegeta bio jedan od najjačih novorođenčadi. Ali zanima me šta će biti sa Brolijem. Nadam se da se neće ponoviti priču iz 8. filma, nego da će ju malo doraditi. Ovdje Paragus trči kroz hodnik na sastanak kod kralja Vegete. Vjerovatno moli da Brolija ne šalje na misiju tako malog, iako se možda pokorio samo zato što je kod kralja. Zanima me ko je ovaj mali čudak od Paragusa. Ovo je scena slična iz 8. filma. Ovdje je vjerovatno Brolijeva kapsula u kojoj napušta planet, a Paragus će ga pratiti na planet Bumpu. Odmah se prebacuje scenu gdje je Broly već sletio na planet Bumpu, a on je šokiran jer ne razumije gdje je i šta mu se to događa. U ovoj čudnoj sceni izgleda kao da Bardock priča sa Frizom ili priča o njemu. Ovu scenu svi jako dobro znamo jer u njoj je uništen planet Vegeta. Ovdje su Gokuova majka i tata prije nego ga pošaljaju na zemlju. Bio sam u pravu što se tiče ruku, ovo su Bardockove i Gokuove ruke, dodiruju se. U prvom traileru prvi put vidimo saiyansku žensku suknju po izrazu lica malog Vegete i malog Brolija. Vidi se da su mogli osjetiti kako Frieza uništava planet Vegetu. Očekujem još jedan trailer za Broly film oko 11. mjeseca ili bar neke nove slike za taj film. Napišite mi svoje mišljenje
kako vam se svidio ovaj trailer i šta mislite da bi se još moglo dogoditi u tom filmu dolje u komentare. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite ga lajkovati i podijeliti sa prijateljima, pretplatite se na kanal i stisnite zvonce za još Dragon Ball videa. To bi bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem, pozdrav!